O te whatalo whatu I le lo pei le kula fiafi I lo tu tala o mai mo se whatalo noanga mai le no whangatu tonu o Petesa le tapipi Petesa nei I somi mai vele avanole nei o te mori atu e fo I mo o le lei o le tatou whawhalitui le whionga I le sui te tai pe fo I le autostusi o le whawhalitui ia pe fo na maise whaipule o le tatou wanga whaukwhai o lo o ngā lurue I so umalava I alato ngā luenga I committee SS o le Parmene. Ua mawhoi o na whangaina au nei whapere le whionga le autostusi le whionga I tūpola po o whalenga fo I leala. Tau o na amatalo le o matute whaipule. Ia, alo na winga le mea, ia a whono loa, ia committee. Le matou al Parmene nei, le matou committee le o le tupe. Ia o na wala o mai lole a whatino matute. Ia male a ngā whaftai fo lea I le whionga le whongtalai I le longo ina alo I mai o mau nei I tusi alo o toi whanau fo I le committee fo I le al Parmene whatala noina mata upula nei tau loa a fiai ia mata apu e pe o na tango fiai ia lo mawha o pea I le Parmene o te le mamalang pola me te whona I committee lea ai pau o si au tua lalo I le committee ma le whongtalai ia a fo na no whamanatu atu a whanga solo to whontanga I mantua le mele nei le manofo I le vanga nei whauwhai so se mata upua tango fia ai le solo tonga o ia tau whaipule o le mata upuna le toi manofo ai le vanga whauwhai le HRPP o se manofo o te tala noa tuai le tūlanga o le mai ai o fuanga I vaesu nei le tango fiaina o tātou mata upu foi po sauninga ia ale tātou vaenga whai ia whamanatu ai la supong sa lo tātou atino o la susfuruli ma lea o September ma mea tupu tau samatanuai Tapia foi le tātou rūrū. Le mai ai o mtaupu ia ona li liu lo leo le tātou vai whauwhai. Kilo I le toe whatula ngana o le organisation structure o le tātou vai ngā whauwhai. O I o la whata o toi alo I ai loa. Ma le tūlanga o tātou maftanga umala vei whafo. Ma nā tonu leo le au taltala no atuai. O se I tū langona ai le ngā whangaitia. I se ngaio inga tāua. Taua loa o le alo I tonu whawai. Le iai o mene o whalapu tonga. E ofi mai ai lo nātu leo. I le whangaio inga o tātou malo.
A me se fo I le fausia o tonu fai le lei mo le tātou tunu I le angai I luna. Maulunga I le wha moe moe. Le tūlanga o toi wha fo I o Samoa. I le mapopo ai ngā manto file mo. O matua masofa. Talu mai swinga o mato wina. Mare wha tupu de vesi. Ua fe furi tua I ai me neo ainga. Le va uso ma whanau. Ia va pe fo I matua. Ona oni tantununga wha a upwhai. E wha vai lunga tua inga e le whawea. O le mataula e le tūlanga o tūlei mai. O mawhtanga al tātou wāi whawhai. I la tau e langolangoina I le HRPP. Leo le a formalize o le alo I e tono whawai. E iei lava a ieinga masani. I le whatuma wina o le vāwhialo laki. Male te oi oia. Ai tasia le meanga iai. Ia maua le whalfani. Ma le toa file mo tono whalapo tonga. O matapu ia. O le a whamanino atu I se taimi o luma. Ai tasia le nganga. Ia te au ma suitatai. Ia o le tātou autostusi ma whawhaltui. Ia ngāru rue whatasi I le nganga tasi. Pe ia o le whatalai lo tātou li. O le whaavai o mele le umum whalapo tonga. Ia auan iai se vai inga. E le tūlanga o saunanga al tātou li. E leai se malo e tu mau. La fai te vai. O ira le nganga lea. O lo iai tu la fono. O le menei o faa mapopoina. O faa la putonga. On tasia le nganga. Ia malosi le tu le mai o le vai fai. Ma ia to e faa foi tono le malo. E fatinoina le amioton o fai e alo ia te tau tangata I so se mtata ai te tau e le tūlanga o tapo inga ai te tau le tūlanga o tau tue fai a fai pule ai te tau e a foi e fatautoa ai e a fai pule o filfilia e la tu malo ai mai se ua uma ona tu iai le ao o le ao le malo e wha mauni e tusai mai a inga o le tulafono wha vai a le tātua tinuu na sauai I le ono sfulu tau sangata wai. Whato asolia nei ai a inga tāua whata oto mai e o tātua tua a e le taimile nei. A mata mai a le tau sangata ruai. I le te ena ma le tā fia whamaros. O le whatautoino I mātou. Saule unga a le whamasinonga. E te tau on whatauto mātou. Ai toi whai fhoi. Toi whai fhoi. E leo se winga le leilea tūlai mai e te tonu o tātou whenga malo. O le la tau wai. I tūia o le mapoponga maram lama le iai mātou e foi o tau sila mai e whapena foi tūlanga lo tūlai tonu o le vaenga whaupwhai e le whawharitui au tau sila mai e le teimi a watu whasi sila ngalea ai le mwhaia o na me sea le tau mwhai o le pulenga e na ia whatoa mani ia le mapoponga o le HRPP. E whapena foi lai tātou whalapotonga o le a Yesu teimi o luma
a vatu ai alo ia whamaramaga o me e stulanga tusia. Ole mapoponga so se vai. E afua mai e le tūlanga o le pulea te tau e i la tō fia mo te ta. Ua tusi a ao iai ia whalapotonga. Mai e manatua le mele nei. A tūlai mai loa se te whono, masana komiti. O le whati nonga o la tō tiute. Ia maua lunga le wha maapopo mai o se whalapotonga. O le te whono, pe whono matou mai, matou whai tionga o lo whaia pēr. Pa wane o le mea te whono e whai o na tiute, pe whono whongtalai. Pa wane mea whongtalai whai, ma te whono social committee. O le tō fia lea o le afo el suis whono, e tei mea sauno ai. E na tele whaia se unga. O le unga, e whai el committee whaton. Ia manatua leil merana. O le ta upulava le te whono ia. O le whatino i unga whono e whai el committee. Iele whono sa whatever, sa tupu ele me whapea. O le aluatua o le te whono. Pele ua whoringa mai. Wana pulea le whortanga ma whatino tonu. Nei ua e nga tua e eile si suis whono. Ma whapea tu te whono whamel mone. A lomi ta upu. Na o te ingo le whono. A o le whai o le mele o le tonu. E le whaia o e matou e whaia. A mena e whai e suis whono. A whai la e te fia suis whono. Ano whamel mone lea. Whamawai mai molo. Ulanga te whono. E loko se kai whonga e sa unga foi i le mele mātou tena no whai. E whapena ia whonotanga uma, po whonotanga se au lokapi, po se whonotanga a se au soka, po volleyball, po whonotanga se ekalesia, po whonotanga al malo, e tasia le tula whono, e whafoea. O le te whono, e na tele whaia se unga. O le unga, e whai atu tele to tele, o suis whono. O na matau mai le e ia, po whea e furisia iai. Whingalo o ina e whatino ai, ia ngā ruanga. O na ngā whai la te whono. O le whamau popo o i unga na whai. Ma sila i le tūlanga, whamau popo ai, ia le vaika. Ai leo le whanala o na pule i taimi uma lava. Mea nai wha tete iai. Ia mene o te whono. A uma fo i le tausanga. O na toi malau leo o le whontele. E o atu, e whaito whinga. E toi whatu ai ia ni sui. E toi tō fia pe i sui fou, e fou atu i tonu e mea mtate i whono. Ia whapea fo i ma whailau tusi, ma le tau tupe. O le mea sili o na pui i ai i a mene i o a fo i whanapo tonga. O lo whari pea i lalo o principles of good governance. Whainga whanapo tonga le le.